Edum TV. Yeah, you do. And na kotoni maboso meda etoso baako afempinum ene adwonum yensa. Ya mo bibia kwa ba edeba Edum TV enwumbre no so kaseboy so. Kaseboy edoso na so de di makotena obeti bi ni se. Endra yewura opemso Otumfo Osei Tutu a wono etoso mienu na ye na kwaside. Eno tie nyina yekohia mu ewo Manhyia. Wei ene ensam a obeti wenwumbre no so kaseboy so. Kaseboy ya ye de beso mo medin ede ma me address kapa. Meni menua ba. Sanama ahwenie. Ye try ho abam ye ba de kasebo mu hwemu ebebro ye Edum TV ye da moni adidi ye tie ni ekonuane mo ye da moni adidi o bo aye oya be aye bo aye because Edum TV tie say ye fremo tie say ye tie nsem papa apu to hwede nkwasafo ne kire na wo sesan adie na wo wuni hwe Edum TV na ye hwen de upe biala ensem papa yi news papa yi agro na upe ye den tam gasia jadia masaria be fedia tam gasia pasare me frau ha dintia me frau say kache o ma me jewa ebra be hie wa hifie ho no won kantam keke me so jidia ni dia yodia won kantam on kantam Bonyi do no su ni le nya mo to aya me na ma me pe dolo wula ha ji o bonyi do no su ne nya mo bia Anwani wadi atama no aboye bia Osei why say me ne fra na kromo owo aleke moge but droga ba echene asamo ha kan dia agemi nsemo Osei wase wo dia wo na waturu no a wase waturu se bo dia fifi ba na ba me se me bisa o ade ntina wonje kunya ne ma asantefo na wonyo wontina o baby ade wo sha me se ma bra ana wo sha me na me so niama no hare ka jo sa kunya ya asantefo akunya ye den tam gasia jadia masaria be fedia tam gasia kana ba lo na kebe jasin ni gogo ba gboro bona de kona ka kona grama you want to na ka kwadi mabua aso me ka che woni nei hyene so yi abra bi e be hia da fofie biara kantam jewa ate wura me kadodo enu anti na me na ma be ka che we enti hyene so ye busa unante sepe ana odi ahwim why grade it so o kwa tenten to be pade adi e wa santememu a unim say eye anwunani ba no otimi di ade ma ne yeyi na wo kwa wo hwan yafa wo ye ya santefo yafa na wo manfafo na fa asa wosu konu mate se wo baba tubi panje wanti ame usum yakoto amrem nga nya ta o usum yakoto amrem nya gbogbonto e yo nyew na wo yebribie nyew na yebribie ka komu ha antam ina nanam nkonga tumtum se ne ba me nsa no won ka ho se wodi konya na me nsa ne dia bikira na mtam gumu so ye den tam gasia jadia masaria be fedia tam gasia wakuma ne me ere ne wakuma ne me na kuma dai wakuma ne me ukado mi wonu bia o ware wonu wakuma no o so to ya ye den tam gasia jadia masaria be fedia tam gasia wo ofori so go so me ni da echato no icheche bi ekoso ewo Manhyia yewura Otumfo Osei Tutu the second ede na kosi de afahye no ehhehye so na nso ma yewura mampanyi dada jonjo Mahama ene na pamfo ene na soafo etu anomo ekodumedie ase ebio regional minister yewura Simon Mensa nso ekodumedie ase afi abrempofo nso etu anamo ewodumedie ase de wona ho ade no onimdie ekota yewura Otumfo Osei Tutu the second ema adumedie ebeye krabehye sai so na yewura opemso Otumfo Osei Tutu endra da na onya adwonu nan e wona fish dey ase eno ti posifo anasa agbambafo no hwe se won behwe ama bibia akoso na Edum TV fo ye koye no sei ene ekosie Sabia son yewura sante ene brempon sante menina yewura okasia na nkasa okwakwachia na hema a wo ba besene akwakwatena dwam ya amamani amani akwa so no Edum TV dia wani wusi apia mira wusi apia da sabru
ebusuafo ye hye agro a ekosuya sabie bru sabie son sabie nyanto nananom abremponfo ene santenhene ehenkwa sabie bru sabie son yewura baba chia na ahema it is all hwe nipadom ya eba ya ene agro ya ekosuya sabie bru sabie son eye yewura santenhene ena eba ene odi ade ene 24 years bro ni beka se 24 years wodi edi ade ewa asantemam abusuafo ye hwa nananom ade hye ene ade hyefo sabie bru sabie son ade hyefo ena sabie bru sabie son omunyina edi yewura santenhene achi ene eye ade a etoso mienu afi ni munyina na yehwe nipadom ene amamre ni amane a ekosu ya sabie bru sabie son sabie nyado yewura ena eba ebechia na santehema ene eye sronkoda ema yewura ene asanteman nyina yewura na eba no santehene yewura ekrowura ena eba no ekrowura asaw ekrowura mobru ekrowura mobru yewura mobru yehwe etoya ya sabie bru sabie so ekuta na bafo anantahene wo ye sahene bafo anantahene ye sahene obi bekas brody bekas a bodyguard to the king of Ghana. Obi bekase ediabenti na papa yi apoma etuo wodi gina ekwan ho ewa abra prosifo ho yewa abaya prosifo ene yewo santenhene nso bambofo yewura bafo anantahene wona ye otufo sahene oye otufo bambo huni sabie bru sabie son amamani amane ekwan so no wona obo santenhene eho ban wo hwese ni wura woni bia ento no yehwe omonso ane na chiri dom a yehwe etuntufo nso nyina ewa ha santenhene the warriors of Ashanti Kingdom omunyina so ewa ha afransofo Ina yehwe ifuni
nia e course endra de nka utu anomo behwe de ananka ndie enya asem ketewa kasebo ya ye de besom no medin e de ma me address kapa me ni me nua ba nana ma nyame adon wo china ye besan so ehia Edum TV. Yeah, you do.